Pemirsa ring rahina ka pertama masa kampanye paslon kepala daerah Pilkada War sekalih talipar likur nemonin pengrau rahinan Jagat Galungan. Punika mawinan Ketua PHDI Provinsi Bali Inyoman Kena nyarengang samian umat Hindu mangdane darmaning agama miwah darmaning negara sida memargi imbang. Umat kaabtiang sidang red Indria mangdane nenten ngawetwang parilaksana sanekaon mawinan sadurung pengrauh galungan pacang wenten gegodan sang kalatiga sane tedun ke Jakate inggih punika sang buta galungan sane tedun ritat kala rahina penyekeban sang buta dungulan ring rahina penyajahan miwah sang buta amangkurat ritat kala penampahan utawi rahina sadurung pengrauh rahina suci galungan. Punika mawinan umat Hindu kaabtiang ngeret Indria lianan punika mangdane sida ngutamayang darmaning agama ring rahina suci galungan sane nepet ring rahina ka pertama masa kampanye pilkada war sekali talipat likur. Tetujunnyane nenten jelian mangda sida manggih keseimbangan jakat. Kena ngulengang ya diastun kramo Bali madue pilihan sane mabinayan ring sajoning milih pemimpin Bali ring kalah pungkuran sampunang kantos mawasana kaon ring pasikian umat agama. Stata ngemit kondusivitas antuk manggi pilkada aman, damai saha memarki antar. Winata Bali Pos nguningayang.